Da ka jing sngo burom halor ka jing yorung jong ba sos thano sotun ha ka thup jong ki menteri sarkar ki bathamai ka sarkar MDA2 ka balai lam da ka seng NPP hapo ka jela ki pai ba ka jirang constituency ka bari ka constituency ka ba sos thano sotun umi khman leng ba ki nong ilam jong ka parti NPP na jirang menta ka sengi ki lapan long ya ka jing ilang ka bakerpang ban pen ku burom ya unong mi khman jong ki Yegene ke jingilang lapan long menta ke sengi ha community hall ke senong new jirang ha ke balala ban sakhi ke jingwan poi jong ki pajba banai ke jing khublei ya unong mi khmat jong ki uba sastana sotun la ban kedo hang ne boba sastana sotun ude balami khmat ye ke jirang constituency ha ke sin ke baar kumu MLA jong ke seng NPP banamar ke jingyo jing senya jong u nang pajba halor ke jing trikam jong u hapo ke constituency bat ke jingla jong u ban yo ye ke jingi jong ki nong ilam ki bahakmat ke seng NPP ke balai ilam ye ke sarkar ki pajba ke jirang constituency kila bencet saya kam MDC bat menta uba sostano sotun ulami khmat ye ke jirang constituency kumu MLA bat haku juga por kumu MDC hagene ke sengi nalor ki pajba ke constituency bat ki nong ilam senong lawan ru bani simbenta da ki nong ilam ke parti na ke constituency ki bakan thop yo wa Markus lapasam ubri presiden ke NPP Youth Wing ke kong Desi walang presiden mahila ha ke bala pensiong shit ye ke jingilang da ke jingrwai jong ba ban ker khar kongor bat ke jingshat nagi khun samla ka than kan thup de ki pai ba nong song shenong nagi shenong khapot ke jela ki bahap hapo ke constituency Politics is not my dream. Your politics kami getting positive betul. Henry, I know you play baling ba. Pinong ilam, ipat pa ang constituency. Kibabu ye ke syariah na banganyo ban nikmat ye ke konsensi ke jun. I would like to thank the NPP Jirang Block, the people of my constituency for putting the trust on me. You have faith on me, so we have to deliver. I remember the first time I was elected as the local MLA of Jirang Constituency in 2018. I wonder, where shall I start from? Yes, from time to time, I used to discuss with my colleagues, our leaders, where shall I start from? We are very happy at the time of counting where we won the election. We are all excited because we won the election. I myself am very happy. So when my poor. Aku nak job election. Bagi apa kita implement? Mungkin kita ikut program apa di director sampai no kita mungkin ni ada orang. I don't know when we won the election, we all went to the ground and danced. Yung ni siya ni implement. Baru kita buat siya implement. Tengah orang implement. Nama kita buat kita penjob. But
The next morning, at the time, when I woke up, I was thinking at the time, where to start from? Namun instan, konsensi kebaya, ipapa ibabun, kajing sabin ibabun. I pray to God Almighty. Ngabu aki jingwai jingapa nublai. Bonai lagi jingsa lagi shanghang. Kemensin lagi soret. But kuno mengenal ayah kejingsepri doa pakam. Banyo kejilai bagi ministers. Banyo kejilai lang bagi officers. Kuno ban pencelun dia kam hamtam di kampung roy konsensi kedua. Ada kapra atau ada apulai. Achievements kiba lembaga sorga, lembaga kiprestam ki officers, konsensi kedua baru pemau iba low shine. Ilalang kum ke model. Nak mentara kiwaiba nama baru kekeren sepang kecilan konsensi for the different developments that is happening between year 2018 and 2023. But still, election is election. 2023, many of the leaders, especially people from outside our konsensi, hantam gitu kenapa? Apa kena Iru Paumat Yoma Jiran Konsensi 2023 NPP will not come. They said that NPP will lose the election. I will lose the election. But people of Jiran Konsensi, they knew better. Ipaipa adalah Jiran Konsensi kita hamhamati. But Garayo yang panaya kejisiplinan dari Ipaipa dan ada cara apa kesin kepada second term, which you have put faith on me. But kajian nanti kejungi kamput nagarian cuma kumbu Emily berimba kejungi Kristum kejungi Noyang Baru ni bakat nang ni ipor kadang ni isni kajing kala kanayat step. Bat gani kajing kala kadi halor jo kadong rim ka mamanga bat mapi. Ibu yang kajing syariat. Nyelong to priyo, nyelong kita ki priyo, ba bleu la khaw di tanah. Aspa ande utuli department ni don. Bat ni don ka berta ka pongsan. Bat ta ada kejabian bat ka dono. Ning kemilan di panang ni syakma kani ka dono ka bangidon ngin persangman penko yaka kani ka jabin ka bangidon ngin persangman pensungpu yaka halor kanong rim contagion rang sama rang pa baru kay ulang salang baru dijat kenriu, lalu dikasih, digaru, dirabha, diburu, diasmes, dikari. Nialong kita dijat kenriu kibakle apa kane dan konsekuensi begitu ni nama bagi dong hak kapur berkasa. Ngin sopu, ya kane kabor jabi jungi, ngin penkomu ya kane kadoro jungi, bagi lah pantai ya kane kay ulang kasalang, ringkat kecingnya trelang, bab Emily jungi padegu di minister from jungi na kane constituency ba mangita lagi ya lagi hi da kajinga trelang rekat pagi ngin sui ban kapor sa kapor ngin ang kam issue ya kita kijing tela kababangi nang nila po jirang constituency kung gipon jo ka jirang constituency ngin sayi kadang imdal sa hangane keslapat he yang MLA jungi ibala
yang kami kekedam minister, kabinet minister, bat kunjuru, kami kapur ngidon ru, kini para orang ini bayaran lang yang batna, dapat ni ya do kami kambun ya kabar ya sudah dalam bapi oh ini orang kilo ini di bapi bom nang re dah kacing kemen ya kacing yo kadang kapurom joi MLA joi ya wan da sepirang bapi ti ngasuh hamne kapor ya kaban ai kacing ya ro ya i kabinet minister joi ibarat kabinet minister joi ibarat kalian mani hati por baro hati por tiba bunsin ipor tiba ni tentang ya ikloy banwan berharap yang ini misalnya yang kata jin sidom ni misalnya yang kalau jenis guna kajoni ilawan ni berharap yang bunsin nabentar ini jin le dijopi ikam dijopi operasi pun esa hale kapor minta isutu syaiba kajira konstitusi dan ba kajomi kalaki kedan kabakam palon ba ya kani ila susarong kunti nokesan dijomi ba kunjuru ila sepa kajin sekumen hale kapor na kabenta kapurong ba kedan kaba isa MLA berurung jomi irawan rak syakadong kathan ke jomi kumba pi wan bang ay ya kiskin baper kumba pi opret ya ki school di office baper kuntaksa ya kanam ba urung jopi ru la opret ka surga पूरा मेघालय का मंत्री बन चुका है। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। बधाई हो। और यहाँ जितना उपस्थित हमारे भाई और बहन बंधु मेरे तरफ से बधाई हो, क्योंकि खुशी के इस वक्त में हम लोग का यहाँ में परिस्थितियां बहुत है, लेकिन आज नहीं बताऊंगा क्योंकि समस्या नया आ रहा है। इसके लिए भी हम लोग फेस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आशावादी हूँ और हम लोग का पार्टी का तरफ से भी आशावादी हूँ और हम लोग का कम्युनिटी की तरफ से भी आशावादी हूँ, क्योंकि हम लोग का जो जिरांग कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। इसलिए आप मंत्री जी हैं, अभी कौन सा गांव में, कौन सा जगह में, कौन सा इलाका में क्या कमी है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आशावादी हूँ। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। आने वाला समय में आशा करती हूँ बहुत अच्छा काम करेगा। खुशी तो हम लोग है, लेकिन काम ज्यादा करेगा। और हम लोग का मंत्री जी बहुत ही तकलीफ होगा, क्योंकि उसके हाथ में तीन काम है मंत्री पद में, साथ में एमडीसी है, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी देखना है, अपना परिवार को भी संभालना है और पार्टी को भी चलाना पड़ेगा। इसलिए उनका कंधा में बहुत ही भारी आ गया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसके लिए हम लोग जितना सहकर्मी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। इसको बोलते हुए मैं अपने माइक्रोफोन को सभापति जी को देने से पहले सबको धन्यवाद देते हुए मैं मंत्री जी को, श्री सोशरे शुक्ल जी को बधाई देते हुए मैं अपना माइक्रोफोन सभापति को देता हूँ। धन्यवाद। मथेला your joy as you felicitate our newly inducted cabinet minister who hails from Jirang Block, Jirang constituency. As a district leadership, this is
what I would like to share with all of you, dear NPP family members of Jirang Block, about Sir Sosthenes Sotun. I wish to say he deserves to rise higher and higher in his political career by virtue of his humility, loyalty, devotion to the party, and his passionate service to the people of Jirang Block in particular. NPP leaders, therefore, and supporters, you too deserve to be elevated and become the influential face of the party in Brighoy. Your faith in Sir Sosthenes Sotun has paid off today. He has made all of you, all of us, proud by getting included in the Council of Ministers as a cabinet minister in the government of Meghalaya. You should all feel like small ministers. But one thing, keep in mind, don't abuse your ministership. As a district body, we are grateful to you, Jirang Block. Because of you, we have a well-deserved minister there. Yet still, this is our humble request as a district to please continue to support and to stand by Sir Sosthenes Sotun as your leader, as your MDC, your MLA, and as our minister, to help him, to enable him to continue further to serve you, to serve Brighoy, and to serve the state of Meghalaya as a whole for many more years to come. As we have given the opportunity to our late Dr. Didi Lapa, he had served Brighoy for so many years. I think it's high time that we turn to Sir Sosthenes Sotun and we give him also that privilege to continue serving us for many years to come. Hikmat biar kong
Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shengi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun shengi ni ai wai shapi Pranyo laiwei kendai hendriwei arnyo lai